Medofo papa bia besramia no pay ya yonkomo no ehu hia pa se wonso ubetie bie ya kese wa nya no ono na ye head direct banking medofo pa anope mu achen efia majors na bibia bokode nyame adom ho aye fedo ho fana no odin na minim se me behia wa ya de pa nyame ya adom akwawu no so ye kone den kwawu na obi bebu sase na kakwawu de Ecobank fo de asam ben yan ka de wontina kire ho no ma na jasi kan mo nyeje mo aboa no emma but this time Ecobank fo ye nyina ye ekokwawu ye ni nkomo kakra dey na ta kire amadisi ekwawu festival ye ni Ecobank ekwe yo efia ye dase ye befa akwanya iso acha ye customers na ya kire mo do se ye ne mo kokwawu de otum se Ecobank any relationship no e tight enti ye nja mo nko ama mo kokwawu ma obisika nkoya ho e wo se ye kan ho babia ye customers share bebre a sika edinkita ho no e wo se ye nsusu ye wo ho na ye facilitate ye make sure say peace of mind convenience safety e wo ho my customers hu hia ko ye bedi dwa e ye dwadi enti na wo se ye bosika no nso ho eban ba obi wo ho no mo a enti kwan bai no obi betimi apre finance ni business ana na adwuma individually ye bia bibi kakra no pese oya yo enti te said na me shase no say ye betchia ye customers your MD managing director Abna say poku or the check see every customers na o chiro say kwawu this year kwawu no ye pese e big enti enyo nko na wo fro na ekwan ye befa so aboa no e bebre nti ene ye hwese o befro bepo na ukutesika kakra e wo ho a wo de ko na ni na sha se wo ye Ecobank customer enti nkomo a ebo isa onye Ecobank customer na ka unka ho but ye besan amount ekwanya se obekọ Ecobank branch na wako bie account Ecobank account na wetimi aka Ecobank abusua na efro bepo no na ye de nyoma bebre na efro enam se ukuta sika wo ho ukuta ntare ebinum so kra the bottles beka ho akọ enti ufro na credit kakra ba wani so a wo ba bi pa usika da enti ye pese before obefro no Ecobank wo nyoma bebre wo ho a obetimi dia akra usika afro bepo no abra unsure se obi befa usika digital enti adekrontia ye ba ani na ne se usika sem ho hian wa bre afimuni nyina free last year be see this year se wo kokwa Adom for ajijo abo ho ban a checho de ekoso nyina ama wo hu se kwawu no enye kwawu kitwa enti sika wafa nkofo bebre different akwantuom ne Ghana ha omode ko no edoso enti ye pese udi go card so asa na wafro bepo no ana udi go account asa na wafro bepo no na ye ka se card a oye Ecobank customer ye ma o card o account so onye Ecobank customer ye wo card bia ye de onye customer ye timi load card sika wo so e ma o de ko na o de ko dru so ho a ye won krofo a agent a o mususu kuta sika yande under secured conditions e dey afro so amount enti ko dru so ho na usika na nka wo so oyi wa ha no o ko dru ho a obetimi yi wo ho obeyi wo ho obetimi de card yi obetimi de mobile app yi obetimi de o digital Ecobank internet banking na adwuma yefo akese no te sa Adom corner so pese otua nkofo ka ana se company kese bi ko dru ho no pese otua obi ka yesan wo platform kese a adwuma yefo so timi di tuaka enti wenum nyina eye nhyehyeye a Ecobank e de ato akwam a make sure say ko no be je yepa nti mo wo ho ato ye be say see e form ana say ye di kankra ye no mo fro ye no mo ejina Linda do agieni mo jimani ni ehwe mo chiba so ho so akwanfo no begina nti ho no o card conversation o tueska o jiska nyina no ye be wo ho abo ho ban nti ye be wo agent wo Linda do o fro sure baby a obeko bia locations ni na Ecobank ko wo ho ena POS so ya make sure say POS bebre wo ho nti ehun hia say okuta sika bebre e dia filling stations wo nyina ma occupy
Babia hotels, filling stations, babia bekobia behu POS out the transaction. Enti obi hwe insisi a enti na okokwa nyame adoma from Thursday kwa na sumun na ho woni sika semu se ohia se wo se me fasika we na me duru ha me ho ankwa ankwakire me be na obi ohwe ensa assurance be na obetumi de ama no enti assurance ya de ma yen customers ene adofo a omo nyanye customers but omo pese omo ni Ecobank to anamo ifro bepo no ko Ecobank branch nefa osika ekoto osika nka be show no fakoto bank ena osika susu a odi free account to me bokafo bebre beba omo badadapo enti osisa osika na emfa dollar na mfro se say so you know rate ni stable enti sisa ko cedi no nefa go card your friend no prepaid Ecobank prepaid card ne load you card no with cash okay ena wosusu a owa account to another bank wonim se ebia na okodura wonye sure no move usika no ebegu Ecobank ana abegu Ecobank card so na ye no mfro bepo no ne along the way ne ebe wo ho akopim se wo besi form say ya time bia no sika sem no Ecobank be wo ho aso wase we are reliable convenient reliable and ye pese ye accessible to all our customers sir o kasa ye dey ya obi ni mumie obi mie account no se ne ya it take how long because kwa una so week and na Tuesday Wednesday Thursday ye fra no obi person register sisi a oba Ecobank a obenya bibia ntama obetumi de akọ because wo kan wa convince no dani age ho enti question wey very important because sisi a no so obi person omo mutie person omo ko bie sa account na de ohia your Ghana card okay enti so ura Ecobank branch bia obetumi abie bi okay and even agent Ecobank agent a ewo krom no obetumi abie account amount okay na wa woni account so a opese wo load you card no so ura Ecobank branch bia o do cash kwa okay and so Ghana card okay ye be load your card so na do card apie nti nei ubere Ecobank branch ubenya wa account ubenya wa card for kwa okay nti obi wo ho a ompese obeba so like oba be save you ho but the wakenti kwa udi ndi opese omo la mo hwe ni sika so ma no simple like that ubenya card sika guso obetimi access obetimi aye afia obetimi de ohia ne se nti na meka se ye omu mienu obetimi abie account but mesre se account no mbie for kwa upe enam se enkofo bebre enam sa season we Ecobank atiti yen loan so fala ama enkofo agi loan ekoje omani what you say ebi so agi loan atoka enti se yen car loan rate no edda form kra nti so ye adwuma ema aban adwuma anasa we private or private sector bra Ecobank set time within now and Thursday oba na se wo car bi si wani so kra betimi ato am wire registration dia from people and na se wo so enti wa wanti mi ankachi yentem no wa misse but make sure so obeto car no ansa na on next mountain because e den next day nyame de befa ye besan from me de befa final words na fe enti de ye kan se Ecobank dwen yen customers ho na te se de obisa ye no nka bibi se obi fro bepo akodi Easter de nka efa bank ho ben nenso so ye banka edwen kokan ye dwen ye relationship with our customers ye dwen almost social life ehwe how a ye be create safety convenience accessibility among your customers enti bra wo come mountain who say so ye Ecobank customer we care about you enti we are going with you to make sure that you are safe ye no ko I make sure say when you akwaje wo peace of mind na omo fro bepo omo sa omo tonyom omo nyina nim se omo sika gu baby papa ma omo ene don azafo no so adoso nti so dey na mehu se we ye real Ecobank staff wo ye me process ana bibia ti sama ene so ye very important because enti Ecobank ye tent to be hu Ecobank tent okay. Of course yenti mi ma obi am e fake tent wo ho enti so pese Ecobank serve wa ko Ecobank tent nim okay enti wo ko bepo na se na ye dru Linda door obehu Ecobank tent okay location bia obedru bia ya make sure say be bia obewo bia no ya ye tent an ko for was yes me rush say
open quick action ya no be adu sika kwa nti ko be bia tent no we no wo ka no omo colors nso de se wonim fa mo blue yen color ye blue and white na mu kama na o frost ho so na se o pese obi account ho pa o betimi abia ama ho nti o moment mi ambie wa ha no udro lenda do o betimi abia ama ho nti se that ye ina so branch ko bia of garage se lenda do no a good question nti Ecobank no unhia se o ya linked to one branch say me branch ni branch bia timi serve branch bia kuma se yeah that's it takrade obi atimi sa pepe penti ya do for papa bia kese wanya no eno no ono na head direct banking na number bi wo ho a bia obi timi afra na enti yes enti oba friend toll free number no 0800 3220 okay 0800 3220 for one more way and take credit be out from ma e ma ne me ma so no tete so a omo no be kasa eni enfo sie me sure pa ya da